Dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea favur l-impjant tal-gass tad-Dellimara, ikkummentat ukoll il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-kompetizzjoni, Margrethe Vestager. Meta żaret il-proġett, il-Kummissarju Vestager għamlitha ċara li għall-Unjoni Ewropea m'hemmx kwistjonijiet. Il-kapitlu huwa magħluq darba għal dejjem. Well, it means that no more questions can be asked when it comes to the state aid, that there is legal certainty, that not the Commission, not another member state will come back and say, hey, what are you doing? And that certainty, of course, is a very good thing in a big and important project like this. Vestager fissret kif l-analiżi tal-Kummissjoni Ewropea kienet waħda dettaljata u fjum fejn fih segwiet it-trasferiment tal-ewwel konsenja tal-gass f'pajjiżna għal ġenerazzjoni tal-elettriku, Vestager mhux biss ikkummentat dwar il-proċess analitiku tal-Kummissjoni Ewropea, iżda anke dwar il-proġett innifsu. Well, I admire this. I admire all the engineering that has come into it, and I admire sort of the ambition to want to achieve environmental benefits and lower costs. I think that's important for every citizen.